سڵاو بینەرانی بەرنامەی کورد کۆنێکشن لە دەنجی ئەمریکا و لە واشنگتنی سارد و باراناویەوە من مۆحتەبەر شێروانیم و ئەس دەخینە شەمۆ جوانترین سڵاوان ژوەڕا دەکەم دیاری وەکە هەموو جاران مەژمارەکە هەفپەیوین و راپۆرتان هەنا. ئاژانسی پرۆگرامی جیهانی خۆراک ڕایگەیاند بەهۆی قەیرانی بودجە یارمەتی کارتی خۆراک بۆ سەدان هەزار پەنابەری سووریا ڕادەگرێت. ما پرسیار ji kameran jîkîkan kiriye ka eger Tirkiye piştaxwe da Rojava yan jî pêtiviyayê bi Rûsya heye werwesa Baweriya Kurdan sebare seredana Wezîrê Derve Berê Fransa ji bo Cizîrê. پرۆسەی ئاشتی نێوان کوردەکان و تورکیا لە چ قۆناغێکدایە بۆچی بە پێشەوە نەچووە و چێ لێی بەرپرسیارە؟ ئەم پرسیارە گرنگانە ئاراستەی میوانی بەرنامە نوێنەری هەدەپە لە واشنگتن محمەد یۆکسەل دەکەین. لێنها ئەم بزانن کا لە جیهانا لە دۆر و بەرین ما چ چێ دەبە؟ کاربەدەستەی باڵای سووریا حاشا دەکات حکوومەتەکەی گازی کلۆرینی لە شەڕی ناوخۆی وڵاتدا بەکارهێنابێت. و کاربەدەستن لبنانê dibêjin bi hevkariya dezgehên zanyariyên biyanî wan jina Abu Bekir Bexdadî û kurê wî girtine û vekolînan diger wana dikin. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا پیرۆزبایی لە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بە بۆنەی ڕێکەوتنی بەرفراوانی نێوانیان لەسەر داهات و هەروەها دەرخستی نەوت لە هەرێمی کوردستانی عێراق و کەرکووک. Ev çend mehin şerên giran li Kubanê diqewmin û şervanên Kurd bersîngê militanên tunrên dewleta İslamî digirin. Rûdanên sirinç rakeş di vî şerî de diyar dibin lê bejdariya jinan ji her tiştê dî balkiştir e. Di berokên şerê parastina Kubanî de xanimên şervanên Kurd rolek mezin dileyzin ji bo berrevaniya bajarî lê hember hêrîşin komala tunreya dewleta İslamî. Perwîn Kubanî keça 19 salî ji malbateka cotiyar yek ji wan e. Ew yekek ji komaleka şervanên di çehperê Rojhilata bajêr de. Ji nîva meha neh Eylûnê were ew rexê bajarê Rojava rastî hêrîşên şervanên tunrê dibe. Grûpê Dewleta İslamî xilafet ragihandiye lê deverên ew li Iraq û Sûriya kontrol dikin û li gora têgihiştina xwe ya şerîatê hukmraniyê dikin. Lê jin û mêrên Kurd li Kubanî rej din bajarê xwe ji wan terûristan biparêzin. مسافت ما و نوبری داشت دلوی داره تقریبا 5 کیلومتر. Şerê pêtir ji dû mehan bajarê Kurdê Rojava li ser Sunirê Tirkiya wêran kiriye. û jiyan gihandiye wî astê ku şervanên weka Perwînê çi xewin pitir ji parastina bajar nebin. کوبانی تب جداعش را مهمه. دخوازن تکبن آخو می کوبانی. یعنی اگر امیر و نقطه باش نباریزن یه ورن تکبن. ام نبیشن تام باشیر کوبانیه. یعنی هر چپر شرجی اگر پاراستن باش نبی داعش ورتی که کوبانی ام جی حتی دلو بخونه دوید جان مده ام کوبانی بپاریزن ام نایلم کمی چتا ورن تکبن نباخوام. Berî dû salan Perwînê dest da divengê piştî hêzên Serokê Sûrî Beşar el-Esed ji herêmên Kurdan xwe vekêşay. Ew kefte nav hêzên binavê yekeyên parastina jinan YPG ku bûye pişkek ji hêzên parastina gel YPG. يعني حلمي من وقت لنا وجوا كده تشتاق بنا تاني من دخواست يعني ام جيانك آزاد بجي وقت جنك ام كونبن راستيا خواب ببینن وقت جنك يعني حق ماجي هبه ام جيان بکن YPG soz û gift dana berrevaniyê ji bajarê xwe bikin bi alîkariya hêzeka piçûk a pêşmergên Herêma Kurdistana Iraqê û serheldayên Sûrî û her wisa bi piştevaniya 280 hêrîşên firokên hevpeymanan yên birêberatiya Amerîka. يعني حاسكرن ما نجربن و ام دبيجن اگر عشقك ما هبه عشق ما اشتروا كثيره وش كردستان ما شهيد مره Perwînê şeş mehan dûrî bajarê xwe şerê vê komala İslamî dikir. Lê berî dû mehan ew digel hêzên şervanên Kurd vegeriya Kubanî. Şerên giran pitir bi şevê ne. Şervan dikarin hinekê bi roj binivin lê nobedariyê jî li xwe bikin. Berî çend rojan Perwînê babê xwe di berokekî şerî de dît. Ew matmayma çek di destê babê xwe de dibîne. Wê nedizanî babê wê jî dest daye tivengê. Dayika Perwînê bi halê xwe di kempekî penaberan daye li Tirkiye û birayê wê yê bi tenê li zankoyeka Cezayirê dixwîne. شعره من وچقه شعره کی پر خوش بو رسمی دمو مبهیس بابا من جی کته جبهه غربیه او جی تبل نورفه پگبیه شردی که من مورال گرت من هین خواست از دکتری شر بکم
لدەمێ داعش هێریشی کوبانی کری بابێ پەروینێ فاروق کوبانی دەستدا تڤەنگێ. ئەو کەیف خۆش بوو بدیتنا کەچاخوا پشتی چەند مەهان پەیامên wan jêk xwe dibûyîn. Bi qasî Perwîn şanaziyê bi babê xwe dike, babê wê jî bi wê serbilind e. Ez dûm vê re dibêjim. Ez vê ku tu ketî şer, bi mêjî xwe şer bike. Ku tu derket ji şer jî derketî, tu dilî xwe ji hevalê xwe Kurdistanê hez bike. Egerçî li berokên şer her dû şervanên hevalin, lê Perwîn weka keçeka piçûka tim hewcedarê dilovaniya babê, babê xwe hembêz dike. ئاژانسی پرۆگرامی جیهانی خۆراک سەربەنەتەوەی گرتوەکان ڕایگەیاند کارتی ئەلکترۆنی دابشکردنی خۆراکی بۆ سەدان هەزار پەنابەری سووریا لە وڵاتانی ئۆردن، لەبنان، تورکیا، عێراق و میسر ڕاگرتووە بەهۆی نەبوونی پارەی پێویست. لە هەماندەم وەرزی سارد و سۆڵە ژیانی ئاوارەکانی ناو عێراقی سەختتر کردووە. ئاژانسی پرۆگرامی جیهانی خۆراک سەربەنەتەوەی یەکگرتووەکان دووشەممە ڕایگەیاند پێویستی بە ملیۆنان دۆلار هەیە تا بتوانێت پێداویستیەکانی 1.7 ملیۆن پەنابەری سووریا لە مانجی 12 دابین بکات. بەپێی ئەو پرۆگرامە تا ئێستا پەنابەرانی هەژار و نەداری سووریا لە ئۆردن، لوبنان، تورکیا، عێراق و میسر کارتی خۆراکیان بەکارهێناوە بۆ کڕینی خواردەمەنی لە دوکان و بازاڕە خۆجەیەکاندا. هەروەک ئەمێلیا کاسل کاربەدەستی پرۆگرامی جیهانی خۆراک دەڵێت ئاکامەکانی ڕاگررتنی ئەم یارمەتیە دەرەنجامی خراپی بۆ ژمارەیەکی زۆر لە پەنابەران دەبێت. ئاوارەکان وەک شتێکی سروشتی زۆربەی ئاوارەکان هیچ جۆرە سەرچاوەیەکی تری داهاتیان نییە. تا ڕادەیەکی گەورەش پشت بۆ یارمەتیانی خۆراک دەبەستن کە وەری دەگرن. ئێمە ئومێدوارین کە هێندێک کەس بتوانن سەرچاوی تری داهات بدۆزنەوە. لە هێندێ لە کۆمەلگاکاندا لەگەڵ کەس و کار و هاوڕێکانیان ماونەتەوە و کۆمەلگا خوجەیەکان یارمەتیان دەدەن. بەڵام بەداخەوە مەترسی دەکەین لەوەی ڕەنگە دەرئەنجامێکی خراپیشی لێ بکەوێتەوە کە ژمارەیەک منداڵان ناچار بن بە دوای کار بگەڕێن. بۆ نمونە خێزانەکانیان ناچار بن زۆر لە منداڵەکانیان بکەن کار بکەن بۆ یارمەتیدانی خێزانەکانیان. تەنانەت ژمارەیەک لە ئاوارەکانیش پیان ڕاگەیاندین کە ڕەنگە ناچار بن بگەڕێنەوە سووریا. پرۆگرامی جیهانی خۆراک دەژڵێت ئەگەر پارەی نوێی بگاتە دەست بۆ مانجی 12 دەست بەجێ دەست بە یارمەتیدانی پەنابەران دەکاتەوە ئەوانەی کارتی ئەلکترۆنیکی بەکاردێنن بۆ کڕینی خۆراک لە دوکانە خۆجەیەکاندا. لە قەیرانی خۆراکی پەنابەرانی سووریا لە وڵاتانی دراوسێ بۆ قەیرانی سوتەمەنی و سارد و سەرمای زستانە لە عێراقی دراوسێ. ئێواری سەرمە هەیە بۆ ئەم وا پاپۆرانە وێدخن ینی حوجه تشتي حوجدار يعني ام في دركي خالي باني عرض صارة يعني تاني هم هيفينا بلكي مثلا حكومات يا منظمات السيفيل اي كاسي يعني ما في مروفها حقوق انسان داري واندا كاردكن لما بنن كين صوبيانا كي مثلا خالي وبطاني وبتشتواني باش مدي ئەم ساڵ نزیکەی 2 میلیۆن کەس بەهۆی هێرشەکانی دڕندانەی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە جێوڕێ خۆیان هەڵقەندراون و نزیک بە 9 میلیۆنیان لە هەرێمی کوردستان لە باکوور ئاوارە و پەنابەر بوونە لەبارەکی سەختی ژیاندا دەژین. ئەم خانمە پەنابەرە دەڵێت پێویستیمان بە گاز و مازۆت هەیە، جلوبەرگی زستانمان نییە و منداڵەکانمان بێپێڵاون. زستانی مێمرێن مەلبیهم مساعدەکە ما بکە مەلبیهم پێڕەوە نەسمان ڕەبینێ و هاکردنای جادی زەرۆدە هەمە جلکی هاوینێنە مەلبیهم گرتین ئوس پێلاوە ژێ ڕەبینن و مەلبیهون مگرتین جادین دە جلکە زستانی ژێربینە سارەوە ئێمە هەمێ مرێن مش دەستێ داعش خەلاص بوونە بەجامێت ئەمش دەستێ زستان خەلاص نابن. ئاژانسی کاروباری پەنابەری نەتەوەیە گرتوەکان بەم دواییانە هۆشداریدا بوو کەمی بودجەی دەبێتە هۆی ئەوە ملیۆنێک پەنابەر لە عێراق و سووریا یارمەتی پێویستیان بەدەست نەگات لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و سۆڵەدا. سەرۆکی ڕووسی ڤلادیمیر پوتین سەردانا تورکیا کرد ji بۆ قەیمکردنا پەیوەندیان دێ چەند بوارên خەما هەردوو وڵاتاندا ji بۆ شرۆڤەکردنا me bi Skypeê پەیوەندی bi parêzer û siyasetvanê Kurd kameran jikîkan kir li Parîsê. Erê Tirkiya pişta xwe dide roj ava yan jî gelkî pêwîstiyayî bi rojhilat heye. Ez benê du tişt yek Rûsya pêwîstiyayê bi Tirkiye heye ji ber danûstandinê Rûsyada kartê Rûsyayê li dijî Ewropa bikarbînê kêm bûne. Di Rûsya Tirkiye di noqtekî zayıf de zeft kir. Tirkiye îro li ser mesela rejima Sûriye û serdanûstandinê xwe bi mesela Daişê da
لەگەڵ غەربێ لەگەڵ ئەوروپا پۆزیسیۆنێکە پر خراپ ڕوودا و استراتێژیەکە پر خراپ حتا نەتونەبوونا استراتێژیە ڕێدا لەسەر بێت تورکیا دخوازی بشون دگاوا باێژە نکاری بشون دگاو باێژە پێشوازیکردنا بێ شێوەیە یا پوتین و قیمەتێکی گران پێدا تورکیا دخوازی بێژ وای لە سەحای قیمەتێکی منی مەزن هەیە ئەو ڤالاهەیە گوت کۆبانێ ڕوودا داگرێ دەردەوی ڤالاهی داگرتنە پشتا خۆ زوو بزوو نکارە بدە غەربێ لێ دخوازی مێزینا خۆ غەربێرە چێکە رووسیاژ عینی کاتی ئەوا ژێر لازم بوو کە بێژە وایە bi Türkiye danûstendinê me hene danûstendinê Türkiye û Rûsya ji barê ekonomîk de xurtin ji barê stratejîk de hinekî zayîf bûn Türkiye mehsûb li ser Ewropa li ser ewa valahiyekî çêbû Rûsya dixwaze ji wê valahiyê îstîfade bike ew valahî ji ew e ku Türkiye di mesela Daişê de û mesela Kobanê de û mesela Daş Hezareta wê Kurdistanê Iraqê û li Iraqê bixwe stratejiyekî vala lîst û bê stratejî ma rastiya Xwedê li ser wê Türkiye dixwaze mêzîneke ji xwe çêke Rûsya jî îstîfade jê dike باشە مەسەلا ڕاکێشانە ئەوی بۆریا غازی ji رووسیا بەرەو تورکیا و هەلبەتە وێ بەرەف ئۆرپە هەڕە وێ چەندێک گوهڕی نابکە دی هەرێمێدا وێ چەندێ پشتا تورکیا گەرم بکە بە رووسیا لشوناک و بەرێخوا بەدا وڵاتین مسلمان یانژی پێویستیاوێ بە سووریا یان وڵاتین دیهەبە ئەو مەسلە گرێدای ئوکرانیایە احتیمالێکی مەزنە رووسیا وێ بۆ ڕێ ئوکرانیار نەماکارە بکشینە و بگینە ئەوروپا ئەواژی تشتێکی کە نەدە دەستی رووسیا دەبوو لێ سۆلیسیۆنێکی دوێمین دیگەرە بڕیا ڕوو تورکیەرە لەسەر تورکیە ڕوایە بگینە ئەوروپا لەسەر ئەوایە ئەوە تشکی بخۆرە ناگوارن مەسەلا خەتا گازێ تشتێکی بخۆرە ناگەوە باشە لەسەر مەسەلا شەڕی داعش سەردانا پوتین ji بۆ تورکیا چ دگەهینە رووسیا دژی داعشە تورکیا هێشتا هەلوێست دیار نەکریا یان هێشتا نەبووە بەشێک گرنگ di مەسەلا شەڕی داعشدا رووسیا پروژه Türkiye dixwaze fam bike Türkiye proje wê ewa ye problema Türkiye ne Daişe Daeş bixwaze nexwaze Türkiye wê bi Ewropa re ya ji Rûsya re birûne wê dijî Daeş be li stratejiya Türkiye çawa karta Daeş bi kar bîne dijayetiyekî Kurdî di Sûriyê de bike navçeyên Sûriye îro ev ser hududê Türkiye giş di destê Kurda dene û ew Kurd jî yê pêje eşkereyê nêzîkî PKK'yê Türkiye dijminayetiyeke tarîxî bi PKK re heye her çend îro li hevdû jî dikin guftûgo hene paş deriyan da lê Türkiye dixwaze karta Daeş bi kar bîne ki ew navçeya di destê Kurda da bike zonekî tampon li ser wê Amerîka ereya xwe nedaye Türkiye eger ew bibe zonekî tampon her hal wê têkeve destê qewetên navnetewî ew xeyala Türkiye û wê qeweta Kurda tê de kêm bibe li ser vê ki Türkiye piştgiriya Rûsya bigire ihtimalekî mezin wê bigire jî ihtimalekî mezin wê bigire jî wê muhawele bike zonekî tampon çêke ew kata Türkiye wê li dijî Daişê projeya xwe eşkeretir bike. Kameran ji Kîkan sekreterê berê yê Enstitûya Kurdî li Parîsê û endamê Büroya Parêzeran li Parîsê em gelkî spasiya te dikin. Spasxweş serçavê لە ماوەی سێ ڕۆژ سەردانەکەی بۆ تورکیا پاپ فرانسیس ڕێبەری کاتۆلیکەکانی جیهان بێزگە لە دیداری لەگەڵ ڕێبەرانی مسلمان چاویشی بە ڕێبەری 300 میلیۆن مەسیحی ئۆرتۆدۆکسی جیهان کەوت ئەو هەروەها داوای پاراستنی مەسیحیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە عێراق و سووریا کرد. پاپا فرانسیس سەردانا خۆ داویا هەفتەیە بوری لە تورکیە بداوی کرد جبلی هەفدیتنên لەگەل کار bi destên Türk û rêberên Misilman Papayê Vatikanê li gel rêberê giyanî yê Krîstyanên Ortodoks Bartholomew kom bû. Lê gorî çavdêran sedema sereke ji serdana Papa Francis ya Tirkiye ew bû ku li gel Patriarkê Ortodoks kom bibe. Li vê dema ku Krîstyan li gelek welatên rojhilata navîn bi taybetî li Iraq û Sûriyê rastî tepeserkirinê tên hevdîtina her du rêberên Katolîk û Ortodoks wekû girîng û di dema xwe de hatin rixandin. Tevî cudahiyên baweriyê di navbera her du rêolên Krîstyan de Papa Francis û Patriark Bartholomew bi helwesteke yekbûyî ji civînên xwe derketin û bi tindî qirkirina Krîstyanan li ser destên İslamiyên radîkal şermezar kirin. Francis û Bartholomew bi hev re nivêjeke berfireh li dar xistin. Ev bi xwe jî di ola Krîstyanan de tiştekî balkêş e. Li nav balafira ku ji Stenbolê vetgeriya Romayê Papa Francis bang li rêberên Misilman kir ku ew jî terorê şermezar bikin û rê nedin kesên radîkal ku li jêr navê İslamê karên hovane bikin. Papa Francis ji rojnamavanan re got eger rêberên Misilman ev yek kirin
هنگê ew ê xelk li welatên Rojava karibin teror û Îslamê ji hev cuda bikin. Di derbarê İslamofobiyayê de rast e dema gomro vankarê terorîstî dibîne ne tenê li vê heremê lêbelê li Efrîkayê jî mirov dibêje eger ev İslam be naxwe ez ê tûre bibim. Gelek kesên misilman ji ber vê yekê dilteng dibin ew dibêjin em newlûne ji ber got Qur'an pirtûka aştiyê ye terorîzm ne İslam e. Li ser têgiha bihevrejiyanê Papayê Vatikanê te kes kir ku ev yek tenê bi rêzgirtin û parastina Krîstiyan û kêmaniyên dinyên Olîmpêk tê. Eger bihevrejiyan li Rojhilata Navîn hate çespandin, hingê Papa Francis dibêje ew ê teror nemîne, radîkalbûn namîne û tirsa ji Îslamê jî namîne. Hêjayî bibîrxistinê ye ku Papa Francis çaremîn rêberê Kenîseya Katolîk ku serdana Tirkiye dike, piştî Polê Duwemîn, Can Polê Şeşemîn û Benedikt. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka. û berîcan Trojan Wezîrê Dervê Fransiyê berê Bernard Kouchner seredana kantona Cizîrê kiribû. Di vê raporta Peyamêrê Dengê Amerîka li Qamişlûzana Umer boçûna çend siyasetvanên Kurd sebaret wê seredanî wergirtiye. Ser dirêjahiya çar rojan Wezîrê Berê yê Fransayê Bernard Kouchner serdana Rojava kir. Di serdana xwe de hevdîtin li gel berpirsên rêveberiya Xweser a kantona Cezîrê kir. Birêz Ekrem Hisso Serokwezîrê kantona Cezîrê serdana Bernard Kouchner giranbûha dinirxîne. Dibêje got ew serkeftinek ji bo gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ye. Hevalê gelê Kurd e. Li ser pirsa dengê Amerîka gotin nameyên nivîskî an devkî ji aliyê fermî yên Fransayê Bernard Kouchner bi xwar aniyê an na. Birêz Hisso bersivê dide û dibêje. Amê şefehî di nav me de tişnî henin nayên gotin ji ragihandinê re bes bi rengekî bi şekilkî giştî karibêjin hatina wî serkeftineke şoreşa Rojava re. Li ser pirsa helwesta rejîma Sûriyayê ji serdana Birêz Kouchner Hisso dibêje ew mêvanê Rojava ye. Rejîm nikare û em nahêlin got nêzîkî mêvanê me bibin. Bernard Kouchner li roja dawî de ji serdana xwe ya Rojava serdana şervanên YPG li cebheya şer ya serêkaniyê kir. Ji aliyê şervan û fermandarên yekîniyên parastina gel hate pêşwazîkirin. Di dawiya serdana xwe de Birêz Bernard Kouchner li bajarê Amûdê li avahiya rêveberiya kantona Cezîrê kongrekî çapemenî didarxist hest, nerîn û temaşên xwe ji bo raya giştî şîrov vekir. And during 4 days I reinforced my conviction. Hûn ne tenê şerê dijminê cîhanê yê herî xerab dikin, belê hûn demokrasiyê ji bo xwe ava dikin. Nîşana yekem ew gelekî girîng e. Hûn mêr û jin bi awakî hevpar karê xwe dikin. û ya duyem jî hûn karê hevbeş di civakê de dikin li gel Ereban û Mesîhiyan û Kurdan. Dijminê me yek e. Dijminê we û yê me ne îslam e. Dijminê me îslama tundrew e. Gunehkarin, serjêkerin, ew dijminê me tevanin. Lê hûn eniya me ya şerin di vî şerê taybet de. Em dudilin hûn newihane. Hûn şer dikin ta dilopa dawiya xwîna xwe dijî evan terorîstan. Ev ne waneyeke ez didim, belê ev rastiye dibêjim. Ez dixwazim bo bêjim. Min behneke gelekî girîng derbas kir bi axaftina li gel Narîn Efrîn li Kobaniyê. Ev xanima giranbuha ew serkirdeya berxwedanê ye li Kobaniyê. Ew bi awakî sembolî kesayetiyekê berbiçav dike ku min behsa wê kir ji bo riya we ye nuh ber bi aliyê mafê mirov û wekheviya jin û mêr û berxwedanê de bêyî ku ayîn û siyaset tevlî hev bibin. Ew bêguman yek ji xanimên mezin e li cîhanê. Rewşa Rojavayê Kurdistanê got taybetmendiyek xwe heye di alûziya Sûrî de ji bo raya giştî ya Ewropa û Amerîkayê ne diyar e û ne zelal e. Serdana kesayetên nefermî û navdar ji bo Rojavayê Kurdistanê alîkariyê dike ji bo zelalbûna rastiyê li Rojava. Mîna serdana Bernard Kouchner ji bo dengê Amerîka, Zana Umer, Amûdê.
گفتوگۆکانی ئاشتی نێوان حکوومەتی تورکیا و ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە درەنگانی 2012 دەستی پێکرد بە ئامانجی کۆتایی پێهێنان بە شەڕی دەیان ساڵ و هەروەها چارەسەری کێشەی گەلی کورد لە تورکیا هەرچەندە حاڵەتێک دروست بووە کە نە ئاشتیە و نەشەڕی پێدەگوترێت بەڵام پێشبەچوونێکی ئەوە تۆش نەهاتوتە دی. باشە بۆچی لەسەرەوە دەمێنیتەوە ئەو پرسیارە لە چێ دەکرێت چونکە هەر لایەنە و لایەنی تر لۆمە دەکات. ئەمەیە شەممە لە پاش دیداری ژمارەیەک پەرلەمانتەری هەدەپا لەگەڵ ڕێبەری پەکەکە لە گرتوخانەی ئەمرەلی لە زاری ڕێبەری پەکەکە ڕاگەیەندرا کە گوتبووی ئەگەر لایەنەکان جددی یاخود ڕژ بن لەسەر پرۆسەی ئاشتی دەکرێت ڕێکەوتن لە ماوەی 5 مانگ بێتە دی. بۆ وردبوونەوەی زیاتر لە لەم پرۆسەیە بانکشتی نوێنەری پارتی دموکراتی گەلان هەدەپەمان لە واشنگتن کردووە ڕێزدار مەحمەد یۆکسەڵ. کاک مەحمەد زۆر بەخێر بێ. بەڵێ کاک مەحمەد پێم خۆش بوو جەنابەت وەکو دەڵێن دواترین زانیاریمان لەسەر ئەگەر بکرێ ناوڕۆشتی ئەو کۆبوونەوەی بدرێ هێندێک ئاخفتن کران لە زاری ڕێبەری پەکەکە چێ وەکو دەڵێن جیاوازێک هەبوو سەردانی ئەم دواییانە بەرێ هەر تشتێ بە ئەو چالاکیین و ji bo Kobaniyê li Bakurê Kurdistanê hatin çêkirin ew hevdîtinên prosesa aştiyê navbera hikûmeta Tirk û rêxistina Kurda li Bakurê Kurdistanê qetan dibûn. Lê niha ew hevdîtinek dest pê kirin biçek nîşan da ku niyeta Tirka aştî kirin bi Kurdan ra bi rastan serenser nîne. û ji bo wê jî her dem dixwazin biçek dîn dem bigirin. Ew hevdîtina ku navbera parlamenterê me û Birêz Öcalan da derbas bûyîn taybetî li ser mesela ku eger prosesekê aştî gerek bimeşe ser kîjan avaya kîjan xalana çawa dikare bimeşe çawa dikare bibe prosesekê aştiyê rast li ser wê meseleyê bû. بەڵە دیارە باسی ئەو مەسلەی خاڵ و ئەوانت کرد ڕخنێکی لە حکوومەتی تورکیا دەگیرێتن دەڵا تورکیا نەخشە ڕێگای نییە بۆ پرۆسی ئاشتی ئایا ئەمە ڕخنەیەکی بەجێیە لە تورکیا دەگیرێتن لەلایەنی ئێوەوە؟ Bi taybetî jî dema em dinêrin hikûmeta AKP ji bo ku ew prosesa aştiyê ku niha dimeşe navbera hikûmeta AKP û PKK û HDP da dimeşe û taybetî ki hikûmetê heye ku ew tenê ji bo kampanya hilbijartina wê dixwazin bixebitînin. Ew jî pirsgirêkekî mezinê taybet e. Ji ber ku eger tu dixwazî prosesekê aştî ava bike gerek pir tişt diyar bibin, zelal bibin. Ê zelaltî de alî hikûmetê da nîne. Tenê ew çi li rêxistinê Kurdî li PKK dixwazin wana dibêjin û dibêjin heye 4 mah, 5 mah, 6 mah da ew tiştên werin pêkirin. Lê eger her kesî ku bicek li ser meseleyên konflikt çareserkirinê disekinin dizanin ku berê her tiştê bawerî gerek navbera her aliye da ava bibe. Ew baweriya navbera Kurda û hikûmeta Tirk ava nebû bi Kobaniyê hîn xirabtir bû. Ji bo wê jî gavên ku werin avêtin tên münaqeşe kirin taybetî jî yani ew nîşan da ku temamî tu stratejiyên çareseriyê hikûmeta Tirkiye wê aliyê da nîne. Dem qezanc kirin ji bo ku hilbijartina bigirin. û ew münaqeşeyên ki navbera partiyên me da û rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan da çêbûyîn jî ew bû ku çawa dikarin rêgehekê yani çawa bêjin projeyekê ava bikin ji bo wê. Kak Mehmed qisەکەش پێ دەبڕن ببوورە ئەم پرۆسەی ئاشتیەوەی کە پێدەکوتر پرۆسی ئاشتی لە 2012 دەست پێکرا لە نێوان کاربەدەستانی زانیاری میتی تورکیاوە ڕێبەری پەکەکە بوو. ئێستا ئەو پرۆسەیە وەکو دەڵێن شۆڕ بۆتەوە خوارێ ئایا لایانی سیاسی بەخۆ گرتووە ینی ئێستا شەر بەو شێوەیە چێ بڕیاردەرە دەکرێت جەناب زیاتر باس بکەیت چونکی باسی شەفافیەتت کرد لە ئالی پەکەکەشەوە لەوانەیە شەفافیت ینی زۆر خەڵک سەریان لێ سوورماوە ینی ئەو پرۆسەیە چۆن بەڕێوە دەچی چێ بەڕێوەی دەبات چێ بڕیاری یەکجاری دەدات چۆنە؟ نابەرێ هەر تشتێ گەرەکەم بنێرن ئەو پرۆسەسە چاوە دەست پێ کرد. ji ber ku li zindanên Bakurê Kurdistanê bi hezaran girtîgehê siyasî dest bi gireva birçîbûnê kiribûn û geştibûn astekê bermirinê. û di vê astê da rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan li Bakurê Kurdistanê taybetî înisiyatîvek kirt.
ریسکێک کرد گۆ ئەز هەنێک گاوا باێژم بەرسف بەلکیم حکوومەتە ترکی بدەوێ عالیێدا و ئەف گاوێن کاوێتی مردکارە بێژە هەنێک بەرسف ژیوێ عالیێدا هاتە داینجی ji ber ku herê kêm li Bakurê Kurdistanê îro şerekê leşkerî navbera gerîlayên PKK û hikûmeta Türk da yani leşkerên Türk da nîne yani hinek çûyîn hatin hene hinek pirskirêk derdikevin demdem ama wekê salên borî nîne ew gaveke ew şefafiyetiyekî û hatiye avêtin lê pirskirêka herî mezin ew ku niyeta aliyê dîn hikûmeta Türk ew ku xenîşan bide çareserî dixwaze ama çareserî naxwaze ji bo şefafatî gelek zehmet e û eger rêberê gelek Kurd calam gote ez naxwazim mît bibînim ew ji bo hikûmeta Türk dibû sebebek bêje ku sedemek bêje ew aştî naxwazin ji bo wê jî ew danîn standin navbera mîta jî çûn hatin ama werxuya dike her gavê ku îstihbarata Tirka tavêje bê destûrê Erdogan û hikûmeta wî nîne ji bo wê danûstandin navbera her duyan da ye ڕخنێک لە پەکەکە دەگیرێتینەوەیە دەڵە پەکەکە ئامادە نیە چەک دابنێتن بە تایبەتی لە ڕەوشی ئێستادا ینی ڕەوشی کۆبانێ زۆر شتی گۆڕیوە ینی ئایا چۆنە ینی پەکەکە لە نێو تورکیاش چەکدانانێتن یان نها ڕەوشە çekdananîn û rexneyê li ser wê meselê ez bawer me rexneyekî gelek xelat e eger tu konflîktekê çareser dike berê her tiştê tu gerek bingeha wê amade bike tu nikare hîn te gava baweriyê navêtiye hinek te demokrasiya xwe hundirî ava nekiriye tu nikare bêje çekdayîne yan jî guhartinekê çê bike eger sibê pekeke çekdayîne çi dibe قتلیامێکی مەزن دژی gelê Bakurê Kurdistanê çê dibe em dibînin Tirkiye tehmila wî nîne ku li Rojavayê Kurdistanê tiştek ji bo Kurda ava bibe ê li Bakurê Kurdistanê çawa bike hundirê Tirkiyeyê çawa bike ew rewşekê xirab e tu bawerî nîne eger bawerî nebe jî çekdanî nabe minaqeşekê rewşekê din jî heye niha PKK yan jî rêxistinên nêzika PKK li Celawla şer dikin li Maxmûr şer dikin li Şingal şer dikin û li Rojava şer dikin di astekê wiha da dijî dijminekê wekê îşî dê da çawa kî dikare dijî li PKK yan jî hêzekî Kurdayî bêje çekdayîne kes nikare kes heqê wê ji nîne wê alî de bike کاک محەممەد دیارە کاتمان زۆر نەماوە مەسلەی باوەڕی جەنابەت زۆر باسی باوەڕی دەکەی ینی چۆن دەکرێتن متمانە دروست بکرێتن کوتت دوای ئەو ڕۆژەی کە دروست بوو متمانەش ینی ئەوەی هەش بوو نەما لایەنی سێهم پێویستە لایەنی سێهم چێ ئایا وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایە ئایا کوردەکانن لە باشوور لایەنی سێهم چییە باوەری تەنێ مەسەلا لایەنە سێهم نینە باوەری هەرێ مەزن منها ئیرۆ باوەریە gelê Kurd bi hikûmeta Türk qet nîne lê baweriya gelên Türk jî bi hikûmeta Türk nîne döndurê Tirkiyeyê gelek hêzên cuda cuda dijî hikûmetê û dibêjin ew ne demokratin ew sîstemakê şeffaf û vekirî naxwazin ava bikin bawerî eger hikûmet nade Tirka bixwe û çawa dikare bide gelekî bindest döndurê da ew meselekê herê mezin e û aliyê dîndajî em dizanin ku hikûmeta Türk naxwaze aliyên sêyemê ku hundirê Tirkiyeyê de tevê bike û ew pirsgirêkî mezin e aliyê dînda eger Tirkiye bi hêza xwe nikare wê bike pêwîst e ku hinek hêzê dîn alîkariyê wan bikin duê aliyê de jî daxaniyên PKK jî bûn gotin Amerîka eger dikare baştar bibe ew gelek baş dibe lê Tirkiye wê naxwaze ku aliyên sêyem tevê bibin ama aliyên sêyem demê paş de ew 2007 heta 2011 gelek tevlî bûbûn û gelek jî gava vêtirdim زۆر زۆر سپاس دەکەم ڕێزدار محەممەد یۆکسەر لە نوێنەری هەدەفە لە واشنگتن بۆ ئەم شیکردنەوانە و ئەو تێڕوانینانەی ئێوە لە ڕوانگەی حیزبەکەتان زۆر سپاس دەکەم و سپاسی ئێوەش دەکەم بەم جۆرەگەشتینە کۆتایی بەرنامەی کورد کەنەکشن لەگەڵ سڵاوی ئێمە هەمومان لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا هەرشاد و سەرفەراز بن.